Haka arpotulik urumpang arhaja arpulai sen KSU Maulai Circle kalayo ban penha perdai ka Maitshaphrang Khasi League basketball tournament arhajar arpulai. Yagani ka tournament lawan ban penha perda roba Dani M Kriem ubade vice president berem juga KSU Sengkeme. Hasyo ban penha perda kaladon ka jelang ka blingkot ya ka bala penyaj do samla Mickenson Mar Penyang assistant finance secretary KSU Maulai Circle balayo ay kajingkran ngobham ban Maitshaphrang no samla rabbor lang nongrum General Secretary KSU Maulai Circle. Haba ajingkran nakaliang uniu nong ya lamu lapan pau ba kajingshim juga KSU ban pelong ikum kini ke tournament kalong man pensluri ki khun samla juga jai pen riu bakin saya la kisap ki bakidon. Hagani kasni pen hap perda ka je khun final juki kintai kalong Pdeng ka Dubakh A Persha ka Dubakh C haka ka Dubakh A kala yo ka nam Lahduh kat bana kaliang kishin rangpat ka jao Pdeng kala khun Persha ya ka SYM haka ka jao Pdeng kala yo ra ya ka nam Lahduh. Five. Come on in, kid. Come on in. Come on in, kid. Nice shot. Come on.